Nkutu ni edi asidama o. Yɛmɔbɔ na boa yɛn. Na dɛni dɛ nyinaa nso no. Woni edwane to a wo yamane ye haw yesu ne yawerɛho nyinaa ne yatete mu no. Nkutu ni ani da so. Asidankan na ayeye enkan wodin kronkrono na da bia yɛbɔ. Yesu Kristo edin mu ena mabɔ mpae. Amen. Adom 106.3 ena wotie. Mamenko ochiame enche. Nyamechiame. Nyamechiame nti so hyewo. Asadi e bo ko bachi o. All right. Seminya wana mama mi Kedia poe Semitri wana mitromutai El Shaddai Wona wuma meni amepe Onufwe Seminya wana kamewu Adi biareni wa minyo Seni ebeya meso weni Medo wako si wohum Medo wako si miwuda Medo wako si wohum Medo wako si miwuda Nyame Papa Minyami Seminyawa mama mi Kenya boy Semitri wana mitrobutai El Shaddai Wona wuma mini amepe Onufwe Semenya wana kamewu Adi biareni wa minyo Semye beya meso wani Mendo wako si ohum Mendo wako si miwuda Mendo wako si ohum Mendo wako si miwuda Papa Ha ha ha. Mark 2, good morning. You alone are my God and my strength And Prophet Gabriel. Alone Oyamechiame. and my shield You alone And with my taking the wake up. and my desire Reverend Dr. American Sadia Nedia. Fanya kwajuroko. There is nothing I Anra no onyame enamo so ma yehye bibi ase efri kreni mu na Yankopon Adom. On my Isaiah chapter 62 verse 1 down. Zion enti Mary emuyama no. Na Jerusalem enti Mary enye kom. De beko akosi se ne trene ebepue. Sadie daache hain. Onyankopon Adom odi afri 2020 edi ashene 2021. Mr. Sumai, ima good morning. Papa prekope. Ode Mr. Edija Mfi. Mwenyamu asemi so God o sekumono. Eniema bebre ho a ewo yanim. Ayesre urade se obeboa yen. Ya empenifo bu bebi se de o pamo no bebi o se utumirika. Bebi ona se o se nante. Bebi ona se o se huri. Na de ho ya important amamene se mentimi kamano ntum. De menhwehwa no se mensan kan ya men kamano ntum. Kasa aye adwuma. Kasa eso aba. Kasa etimi di nu pedru baabi. Kasa krona betimi abonfom. Na the same kasa no so betimi apejaw.
ala wura fi Yesu edura bi Yesu kasa no ya penesi na bo Yesu kasa na fe ba bi so kro de ebinuma ba je awurade adi na wa ye honhom asa ye nipa 100% anu ye nyame ba edura bi anu akasa na batilio na ni ate eye kasa o kasa batilio kura atiam no kasa na wo tiam se wo wura David bay na just say batilio kura no wa trance na ni de fra na so na sunsi ye to ati dede bi ha na de na ekosi o mze Yesu na wono na etwam wo se atwia ke ne chimbe ne sade no wo no wompe basanko mie na no antiam anka Yesu ya ni Yesu ni mpaawo because we nyame ba no ni made nyina but no se ne menso ma kyerem wotiam David be the title sa ho nyina sa na e wona sum na ne afra woni afra ncha se nyame no wawie uye momu ncha se nyame no wawie don't allow anybody to take you for granted, not at all. And watiam go for say kawanu no tum wa we any friend ye kra ni huna de no wani huna de so what about degree and so what why your masters and so what are you good but ma no shasho and show bi so on se kawanu tum sana that day no wana nwene ho da sister de ona emo no when am betimi just a few minutes ayi wa firim wate man fan shawadrum akontem won krata asam wunya wakasa sa but when am bema one day we share obi a day like today, a day like tomorrow. When am betimi ayade bia e bi ma wo kwa mu da what tiam nyina now the same no be catch yourself when am bo wiase ne nyina no things was formula and so ni moja diafra and nyame hwa ye no de no open no na wo hu ne saa en ka nyame betimi wo honhom do pe bi obeye na so sana honti said the kasa hu hia. God said let there be light and there was light. Nyame kasai sa anya hai na beye hai etumi bia kasa ehu hia wo kasa bi be fisa sa wo ye tu no asa wo ye dwe asa wo muade na so ade bia important bia no ana nipa kasa fa ho menim dia wo famu wakwa no atumu ache osa kora ne chance asa wo shanta de fo no wan kasa akwa chance asa wo de emrantia bi ba fie ho wo ba tra no wo ma bet no ba ne nam te so obi asa ne da ya ne ya wan kasa Honsa said Bame, who shall a nimpa no one kasa ama kwame ma good morning Germany. Kwame, we are in Kasawa and runs with us. Me doesn't chance one sending you, but me does say a common on with dear. Come Richard because of that Sawaka yes Yabruska. And on me bon come fine. They call Germany or Johnny Key Mammy. Me call na ayi. Ne dan me kwasra no kwame minim se wotie me pa kasa hu hia ade na akoso no se wo so won kasa abagensam wo man panie wo na o man no ye de ahya won sa enema bia enkoyie bia kasa wo bia ntimi nyohwe kasa wo sofo asafo no tum se enema bi nkoyie ebia me kwaka so man malenko kasa. And God said let there be light and there was light. Una me kasai adeba kwaya na manage bishop osansan no matter how said the wotie sadia ni nkoyie nko wontimi control no obekasa mene wo dia wo fam also what jayama bamai abra maybe ye joriet no ye di mi kunu kra dia me kwa kan wa kra no atwetio wa no atwese kai IGP bibi kwaso o man na nkoyia
Kasa. Come out. Me no be kasa was say kra no. E be ya IGP kra ban bia ba mo ntwusu IGP. Yento no so aba. No obi ameka say e na ban na atwusu nti o ka bia o ka ma ban na wa say. Ghana ya kasa o. Nanso kasa na ya kasa de na de bra yai. E no so ma pani akọ opane obi ahunu bi. Na abedi a kire nso akọ wo bi. Ana wanhwe. Ana webe kunku no obi a wodi uso no wo kọ wo opane no wakum. E de be kura na kasa ne bi wo hu hia. Ba kasapa e hu hia. Ma ya advert ya ma kasapa fo. Kasapa amedifo e hu hia o. Ma Bible say ayama mo ma ensema amfra emfiri monum. Enfin samli bo abefiri onum aba wa hwe de obedru afuase. Na mo makasa adin kranhye adin nepa adin yema papa abeba wo mem abeba wo bana bra bom. Sorry wo bro badua sa wo kasa nyina. Bible say Isaiah chapter 6:2 verse 1. Zion T. Ghana and come on tomorrow. Ghana and I'm sort of my chin, my better how. Ghana and Tio will be empty. Mammy Binti, Papa Binti. I know you made me about better. So what can not do more young Yamafano? So you remember one casa. And you remember say, and you remember to me, I'll join some. Me pasa me do here because me brain no 8 here. From S.K Appiagyei me pay me ho asem. Say conforce article wake up obi obefrim bia o say wo so pay ho asem. Am so me pay me ho asem. Me pay me ho asem. Yanko pardon me pay me ho asem. Me ho dwopa. Ba wudi si ametwa. Eno de ya betra me. Just what to baby pana radio pro. Mr. Bukwes, good morning. I may add my befi. Why? I come to him. My men call our chami hobium na men fa assemblies. I'm free. Isaiah chapter 62 verse 1 down. Zion T. Meet me yakum. Kopem se. I didn't know one sign kind why you did. Pimko. Pimko ko pimso nsabeka aware pimko adwuma pimko reverse your mensa kasa o ka se me dem da wo say what kwa embassy verse 1 second up to 6 hey you refuse to asako Yesu na ba bia yesi na bo odwan fro o ka che Peter se mo me nkwa o mo say na nsia na yebesu abo say yensa anko sako Chana na ukwaye kofa ni mabaye ekaka krabai no obi abu abemo and say osabe ko kra de and say hey sako and cham yesterday is gone forever, today is brand new day and yamedia maye ne and to us about 10 o'clock no when I'm beshen when and to us about 6 o'clock 5 o'clock unum de nyame betumi ayama wo e maybe bia ansha wo so abrabom nanti so kukodrufo Ghana ye nyina dia wona ma susuma ho popo nanti nemo de nokre na suro nyame nso so wonim nyame nso so a fa ho ma nyame no nyankopon no wo fa na no afade nyina you alone my God and my strength. You alone I my song and my shield. So someone thank you. My heart and my thank you. You alone. Anyone there you are taking the work up. There is nothing I wouldn't do just to please you, oh Papa. I will love good morning, wife. Why? I'm fancy. I say, Yankofa, Adom so I crowd. I'm from S.K Appiagyei, I'm in Pemihwasem. Adom Ahengua, she show me what I Ukiada, and sorry, community for Central Service of God. Abansi 2 hours. Yeah, the disopa 2 hours. Oba, now cross 70,000. If you would be a kuta.
Woni bi nso abeba bi wo ho. Nsuo ni nyina bi wo ho. Na wo hye wo nsa. Ya hye bibia pepepe. Central Community for Central Assemblies of God. O Creator School na chiri wa. Creator maame me chia wai. Me chia pa. Ya tebe nkana bibi ndia. Ara me di usi edum fa wi a Bishop ya osu ansanso obetene nkatentente. Thank you. God bless you. Yada wase ade nyina sotumfo Yehowa anapa yi se wama ye nkwa yada so te ase na wama ya dom aba dom so wasiesie yakoma se ye free ho but sad na wa